twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Unguka Ubumenyi Post. Nk'uko bisanzwe kuri iyi channel tubagezaho ibintu by'ubwenge, tukabungura ubumenyi ndetse tukabagezaho n'ibintu bigezweho. Ni muri iyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kubagezaho ibikuru bikuru byaranze gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Ku munsi w'ejo kikaba cyaratangaje amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025. Mu mashuri abanza abakobwa batsinze ku kigero cya 53.2%, mu gihe abahungu bo batsinze ku kigero cya 46.8%. Hakoze abanyeshuri 219 n'abanyeshuri 900, muri bo hatsinda 166,333 bangana na 75 n'ibice 64% by'abakoze bose. None mu mashuri abanza arakaza Leo Victor wigaga muri Wisdom School mu karere ka Musanze niwe wabaye uwa mbere mu bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza, akaba yaragize amanota 99.4%. Abanyeshuri barangije icyiciro rusange bahawe kwiga mu bigo babamo mu mwaka wa 4 mu mashuri y'ubumenyi rusange ni 20,681, mu gihe aboherejwe mu mashuri yisumbuye biga bataha ari 18,929. Aboherejwe mu mashuri ya tekinike bo mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro cyangwa se TSS biga mu mashuri bacumbikirwa barenga 28,000, mu gihe aboherejwe mu bigo bigamo bataha ni abarenga 20,000. Aboherejwe mu mashuri nderabarezi cyangwa se TTC ni 3,669. Aboherejwe mu mashuri y'abafasha b'abaganga associate nursing ni 545, mu gihe abahawe ibaruramari ari 7,701 bashyirwa mu mashuri bigamo bataha. Noneho Musanze niko karere ka mbere mu kugira abanyeshuri bake batsinzwe ikizamini gisoza tronc commun, hanyuma 75.6% nibo batsinze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Noneho ubwo ukurikije pourcentage z'abakoze, abasigaye 24.4% bagomba gusubira gusibira. None abakoze bose hamwe nk'uko twabivuze ni 219,900. Hanyuma abatsinze ikizamini gisoza tronc commun ni 64.3%. Ni ukuvuga ko 36% batsinzwe bose bagomba gusubira gusibira. Noneho tugiye ku nota fatizo muri primaire, abahungu bafatiye ku manota 85.4%. Hanyuma abakobwa muri primaire ni amanota 81.8%. Hanyuma muri segonderi mu cyiciro rusange tronc commun, abahungu babafatiye ku manota 61, hanyuma abakobwa bafatiye ku manota 58.33%. Nuko nguko muri makeya ibijyanye n'amanota y'ibizamini bya leta yasohowe ku munsi w'ejo ku tariki ya 19 Kanama 2025. Nuko nguko bihagaze. Tubibutsa ko ubundi kugira ngo umwana abone boarding muri rusange, kugira ngo abanyeshuri mu gihugu babone boarding bigenwa n'imyanya ihari muri boarding. Hari igihe ushobora kuba wagize nk'umwana wenda yagize amanota 80, ariko ukabona nko muri primaire ukabona ntabwo yahawe ibaruwa. Ntabwo bisobanuye ko atatsinze,
kuko muri primaire abagize amanota 50% bose batsinze bahawe ibigo. Ni ukuvuga ko rero hari imyumvire abantu dusanzwe dufite igomba guhinduka, kumva ko umwana wabonye ibaruwa imujyana muri boarding ari we watsinze. Ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo gahunda ya Mineduc ivuga ko umwana wese wagize amanota 50% aba yatsinze. Ubwo rero ni ukuvuga ko abantu bafite abana bagize 50% bose batsinze. Muri make ni uko nguko bimeze. Mukomeze mudukurikire kuri Unguka Ubumenyi Post. Niba utarakanda subscribe yikandeho kugira ngo tuzajye tubana muri update zitandukanye, cyane cyane mu biganiro byungura ubumenyi ku bijyanye no kwikorera, ku bijyanye n'amafaranga, ku bijyanye n'amateka, documentaire zitandukanye. Ntahandi wabisanga atari kuri Unguka Ubumenyi Post. Mwibuke gusangiza ikiganiro bagenzi banyu, mujye muri comment muduhe ibitekerezo, kandi munashishikariza bagenzi banyu kutugana kuri Unguka Ubumenyi Post kugira ngo mutazajya mucikwa, kandi n'abandi bunguke ubumenyi, twese hamwe dufashanye. Murakoze cyane rero, ibiganiro byo nakagaruka. Mugire amahirwe masa, Imana ibarinde kandi muhahe muronke. God bless.